amadeni tumaze kubana ngaca ndakubwira ko maze yiko ndumva gucanga ibintu siko reka gucanga ibintu wari kubimbwira mbere ntase gutakaza urabona kenshi idini yacu ari ukuntu abantu benshi batayizera abantu benshi babibaza gukira mu Islam wese n'umurozi kira mu Islam wese nta buntu bagira ariko to be honest but I truly love you that's why I'm telling you this mbere yuko tugenda kubana je nawe bari ndakunda reka kumbabaza sir urabizi nawe ko nicyo baho ko je nja gushigirwa mu Islam urabizi ndagukunda n'umutima wanje wose mbere yuko dukundana tukabanje kuvugana ko tugiye kuganira ukuri ngutu wari gufata ibintu nk'ivyo kabinyegeza ugaca uhengera doti rabaye invitation zirasoze za mariage hamugacuza kumbwira ngo umusiramu uno munsi yitariki ushaka ngwaza umutima kugoza umutima agucico nasi so impamvu utakurana uyu mwanya naco gituma mbere ko twatangiye gukundana je nawe naho nyine nabwo ari kuzonahora okay story mbabarira Yo, what's that? I'm sorry. Ashisha mbere. Nere jira ko dukunda gushisha mwe rero. Oya nagari cyane. Ndajira bikunda cyane. Kandi zanyanye. What's wrong? Sinumva abantu no biyera bino bintu. Baby what? Urabona Jojo, je ndakunda cyane pe. I know. Kandi igihe cyose umutima wanje umutera byanyabyo, mugimba ndikunda kwiyumvira wawe. Sasa rero, urabona tumaze gukora dote, vuba tugiye gukora mariage je nawe, ampisi ubashe kumbera umugore. Ariko ndiko numva ntobasha kuguhisha bino bintu. Ariko naguhishije pe. Gusa reka maze nisobanura mbere ko ndabikubwiye. Impamvu nabiguhishije byo gutora yuko ari kubera ko nanse yuko wonja kure. Kubera ko kubaho ntabwo ufise nico kintu cyonyine nga muri ino sigisige ntobasha kwihanganira. Story, come on. Uri kuntera ubwoba cyane. Ikintu wamshije ni gike. Jendo mu Islam. Oh my God. Story ya. Ntizeye kuri kuranyinisha. Ndetse no gukinisha. Nanse ko tugenda kubakana ngo tubane imyaka yacu yose y'ubuzima bwacu naragwishije ikintu nk'icyo. Ndashaka giti tugende tubane unzi neza nkuko ngene waretse nkakumenya naho. Story. Ibyo bintu uri kuravuga urabizi neza nawe urabizi neza ko bitonashoboka sivyo nabwo uri kuravyumva ko atakuna kumwe kubaho nogenda nkabisigura umuryango tewo mishi ibintu nk'ivyo ariko umuryango ntabwo uzogenze uzobana nawe uzobana nanje none washaka ndakubesha nari mfise uburenganzira bwo kukubwira ati baby it's fine na wedding tukayikora nyine nk'ibisanzwe amadeni tumaze kubana ngaca ndakubwira ko maze yiko ndumva gucanga ibintu siko reka gucanga ibintu wari kubimbwira mbere ntase gutakaza urabona kenshi idini yacu ari ukuntu abantu benshi batayizera abantu benshi babibaza gukira mu Islam wese n'umurozi kira mu Islam wese nta buntu bagira ariko to be honest but I truly love you that's why I'm telling you this mbere yuko tugenda kubana je nawe bari ndakunda reka kumbabaza sir urabizi nawe ko nicyo baho ko je nja gushigirwa mu Islam urabizi ndagukunda n'umutima wanje wose mbere yuko dukundana tukabanje kuvugana ko tugiye kuganira ukuri ngutu wari gufata ibintu nk'ivyo kabinyegeza ugaca uhengera doti rabaye invitation zirasoze za mariage hamugacuza kumbwira ngo umusiramu uno munsi yitariki
icacu nanze ushaka ungwaza umutima kugoza umutima abucicu nanze so impamvu utakurana uyu mwanya naco gituma mbere ko twatangiye gukundana je nawe naho nyine nabwo ari kuzonahora okay story mbabarira wumva ko ntashobora je gutakaza umuryango wanje wari kubimbwira mbere ntacyo byari gutwara Stone Jesse ushobora kugira umugabo w'umuyisilamu uretse nanje sinoronka nuko ndabisigurira mama canke papa none wakuranginisha none kintu kitakuranginisha ni ari je nakumbira rero yuko bisigura ati rero ni nubwo nakaba ndi n'umukizwa tukanabana mu nzu yani umuryango wawe wakabaye uzoruwundutisha everyday right none kugenda kubabwira ati bari umugabo wanje je no umuyisilamu no kibazo kiriye umutima wanje je nawe ntabwo ubizi ivyo ibintu vy'amadini ese nuko umutima wanje gukunda kandi nawe urankunda kandi twarakundanye uri umukizwa je ndi umuyisilamu ari kintu kimwe kigeze gipfa uko ndi kunda kubwiza ukuri iki kuri nyabaki none se ntabwo byokunda ndagukunda ariko iryo kosa naryo nukora kuva mvuka navukiye mu idini y'abakristo Stone mbatizwa mu bakristo nkuriramo kugeza uno munsi none je mbuye nuca ngenda gupresent umuhungu twagize donte ngo no mu mizero uri kubona iyo image baby try to understand me ngiza kunahura Shinda ukunda nico gituma shaka niko tugenda kubona gukora umubano wa nyawo kubera ko ziriza ko atakiye amabanga namwe abakwiriye kuba mu ngo wari kubimbwira mbere ibaze ndabikubwiye uyu mwanya na dote imaze yani tumaze gukora dote invitations zimaze gusohoka uri kura byanga wibaze ko rakaba nabikubwiye mbere wari ko waranaho nane mfise ubwo gutakaza barika ntabwo nubasha kubaho je ndi kure yawe nanje ndagukunda kandi ivyo urabizi uretse nanje n'umuryango wanje uragukunda ariko kubura mu mizima je ndi umukristo vraiment ivyo bimbabarireho n'ivyo ukunda kandi sinokwemera gutakaza umuryango wose kubera je nisi yose noitererana kubera wowe je nago bisa wowe uri umuhungu ariko je ndi umukobwa ivyo bintu byo kubura uri mu mizirimo ariko warabimbwiye mbere tukavyigako hama tukabiganira ko tukamenya nuko tuzoja kubipresent imbere y'abavyeyi ubuhengera umunsi urageze na kimwe ndababwira kugeza Stone kubuye siko ndagusabye ushaka kumbwira ko urukundo rwanje jewe rwacu umwasi w'urukundo rwacu agiye kuba imyizerere yanje okay heba rero bamizirima nimba nkunda hamuze mu bakristo tukwakira je naguriza mu rukundo rw'amakondisiyo bare natuzogira mariage hehe uri kwikunda what the fuck usiniyo ni code bura bakozi basenga media tuzokorera mariage hehe tuzokorera mariage hehe cheers none tumukunde tuzokorera mariage okay uraza mu bakristo tukubatiza amazi menshi hanyuma ucura umugeni oyo canke uzi mu bayisilamu nyene bagukubite dua nyene usilimu nyene sino uraza mubwiza ukuri okay buriya kuba uri umukristo ugahindura idini uri umukobwa kujya kubwira abavyeyi mama na papa ngo urumva ngo umugabo wanje ngo ni mu mizirimo akenshi bakubwira ati urahitamo ibintu ni bibiri umuryango cyangwa umugabo no kuvuga akenshi umukobwa ahindura idini akinjira mu mizirimo kubera umugabo umuryango aba yawusize inyuma haje bayahisemo akenshi okay ngaba yahisemo nabi cyangwa bayahisemo neza cyane bazaka bayahisemo neza wa kubera yuko urugo nta muvya kubakira si urugo numwe wenyene ugiyubakira kandi rero umuntu umukunda ukurikira amaranga mutima yawe cyo numva atakosa ari bari hari kandi ikindi nacyo umugabo n'umuntu muba muteganya kuzamarana ubuzima bwanyu bwose naho satana atabikunda akashika none se kwiko wari wambwiye ati ngo je mindura idini kugira ngo mbane nawe kandi uzi neza ko umugore ari waba agomba gukurikira amara ibyo bintu biragoye umugore akwiye gukurikira umugabo nawe agomba gukurikira mu idini y'umugabo kubikino bakuransaba ngo jewe umugabo nkurikira idini yawe kandi uri umugore Bontu kubera yuko abakobwa akenshi twe tugakunda guhura n'ihohoterwa wanashima rikomeye cyane mu miryango imiryango irakunda kudufatira ingingo ariko umuhungu niga kusanga famille yikira mufatira ingingo none bigasha bigarukira he none ni ngombwa rero jise ko tuba tugomba kuvuza twumva ingingo imiryango iba yadufatiye kandi tuba tuzi ibyo dukeneye
cyane. Bo icambere ikosa ryari rihabaye ni ukubera yuko utigeze umbwiza ukuri. Mani ni vyiza kuganira n'umukunzi wawe, uwo mukobwa ubona ko uzoshira mu rugo akaba mama w'abana bawe, mukazobana ubuzima bwanyu bwose. Ni byiza ko muvugana atabanga rindi ribaye hagati yanyu, mukamenya uko mupanga ivyo ubuzima bw'iki. Naco bituma nabikubwiye hakiri kare. Kandi twagize detestone. Umva rero kugira mariage office sho gucutandukana nanje mbere yuko ivyo byose biba. Okay, amahera abavyeyi baba barayazanye batazi ko ndi umukristo. Inkwano abavyeyi banje barayakira batazi kuri mu mizirimo. Urumva nace ngenda kubasigurira gute ku munsi wa mariage. None ubukigaye ko biba bigomba kugenda gute rero kugira ngo izo herere ziba hajyanya mu miryango hirya nino bitaba. Umuryango turawukunda nivyo, ariko n'umugabo turamukunda. Imvura se. Oh my goodness. Kari nyinshi. Reka dufate yuko imvura tugiye kuyihungira he. Abakozi basenga media kurukundo tubakunda, imvura ikiragwa nuko mutoko murebora muri kamera, ariko kiro gihano tugiye kugiheza tubyanga bikunda. Twicaye hano kutekera dushikira neza ahanya rero gaduze kabye nyene bino byatsi nyene nk'ivyo watunyene base bafana icyo tutabakorera. Ego ndiga telefone njimira nyaki kwa mwe reka twifate nkaho ngo turacha ego turacakunda hano yanse gose urumva. Yapa biragoye cyane ibyo bintu. Ibisanzwe ibintu by'amadini birakunda gutandukanya abantu bakundana kandi burundu bitabatandukanije naho bigatandukana abana n'abavyeyi. None niko kuntu byari bikwiye kumera. Ego cyangwa ya oya abavyeyi bagiye bareka abana bicagure ko nabo bagabo tujya ko baduhatira ko umuhungu wo kwa naka yakuze mbona yarakoze afise ibi yagiye hanze afise ibi tugeze mu ngo turaruha kandi tuwota twenyene. Sivyo tuwota twenyene rero bazareka abana bagira amahitamo yabo na cyane cyane hajya akeshi umutima dukunda kwihenda stone. Burya umuntu agira imitima ibiri, umwe ukubwira yego uwundi ukubwira oya, ariko wumva umutima wa mbere ikintu ukicyumbira bwa mbere ugacukurikira uwo mutima nyene akeshi usanga wahisemo neza cyane gose pe. Ya nta muvyeyi yombuza umugabo ngo no kubera wow bakeshi nabo baducagurira mbona umengo nta birenze. Amakuru bajya abantu bari bamaze gutandukana n'abahungu babo ngo badasanga imizerere nabo ico cyonyene mani n'ubusazi. Uzi impamvu umuhungu yagenda ukamukura muri eglise cyangwa umukobwa ari mwiza pe yambarize igera hano ku maguru, ukavuga ati ndatomboye marayika muri eglise n'umukimvura iguyemo n'umukizwa iki ameze neza, ariko umugejeje mu nzu ugasanga zamuzu ndazambarira ku bintu byinshi pe ukayi ukavuga ati nukuri barankabiye. Hajya kandi umuvyeyi ntashobora kumenya umuhungu muzobana, we mukobwa ni wowe umuzi kuko akubwira ibintu byinshi atobwira umuvyeyi kandi n'ubujya twitwaramo imbere ntiyo kwitwara uko ku muvyeyi wawe. Mujye muduha amahoro mw'abavyeyi mwe twitire. Wow. By the way, so konsegera rero kuri banyakozi basenga media. Ari ngabo kigiye cyakijyoshe sana kibazo ni numvuri katuanga mwenye ruhonya. Ari mu byinshi arizi ko filime kujya twari ko turavuga byema ni Imana. Ego. Imana basenga media yo bafite ikibazo ko kuvuga ati rero ni je ntabwo ushobora kuna n'umungu w'Islamu cyangwa n'Umuislamu ushobora kuna n'umungu w'Umuprotestant cyangwa w'Umukatolika nyene ibintu nk'ibyo kubera ko yakabaye amadini se niza amadini arahari kandi turubaha iyo myizerere sivyo me yakabaye imitima yacu cyangwa ibibo by'amadini cyo bari kibazo imitima yo bimenya ukigenda gutandukana n'umuntu ujya muri gusanga imyizerere rero ukundana nawe gusa ukundanye n'umuntu na dote muratanze inkwano hamangu nyuma yo kugira ubugene ngo ndagucuraba siko uri mu idini haba hari abakobwa benshi beza pe muri eglise muhari abajya abamikatoriko ajya bizimazengera yitanguye Islam yani ku musigiti mu musigiti haba ari abakobwa benshi beza bafite ya myizerere yawe, ariko umutima wawe ukagukurayo bajya bose ukabona ntubashimye ugasimba muri eglise yo kwa nako ukagenda gukurayo umugeni bro. Ntuzotakaza umwana ngo nukubera imyizerere yawe. Umutima wawe ni mwiza kandi mashobora no kubana n'umuntu ukareka umuntu akomeza asengera wiwe nawe ugasengera iwawe, ariko hageze mu rugo muca muba idini rimwe. Ko rero ni cyo kibazo wambajije nka buri yishu muca mutirahe mariage. None mariage rega mariage basi nijoro rishinga intahe bijya bwango abantu ngo bagize ibi kuko ariko rero ni muri bibi yanditse ati rero ni ibyo kwisi bazokwemeza no mwijurizo bavyemeye. Sasa rero ikibazo kiza ngaha boro kivuga ati rero ni ibaze wewe umugore urase kugira mariage mu Bayisilamu
ari yani urumva wanakukata mu bakirisu uya mugabo nabo nyene avuye wanamukata kandi ibi byitwa nkaho umengo bano barongozi ngo cyo baboshe kwisi no mwijuru kiba kiboshe cyo babohoye no mwijuru kiba kibohoye none aho rero ariko ivyo barashigendera he Stone ivyo nububeshi eglise zari zakera urumva nabigisha barabakera bigisha neza uzi impamvu okay ibyo bintu muvuga ngo bikiboshwe mwisi kizoba kiboshe nivyo muri bibiliya barabivuga ngo no mwijuru kizoba kiboshwe ariko se abantu bose batwanka imana yo kitwanka erega imana irabanza ikara bikavuga ati ujya uzara bakesha ushavuye pe wumva utuntuye kubw'umuntu kandi kubera impamvu zifadika akeshije mu mwatuye ko rirabo je niko birabigenda je wandakaje mbizi neza ko ntacyo umutima ushinja kuri wowe ijambo keshe mwatuye ko birabo rero si ukuvuga ngo ibintu byose abo mwisi batwatuye ko baba babicanke beza byose ngo bica bitubako oya ni imana iraraba nizere ko imana itoguhora ngo nukubera abavyeyi ibintu by'amadini no zero juje kana y'amadini n'ubusazi je ndakubwira ukuri jo kwenda kuzipira ndakuze nk'umupagani jewe zinja mu Imana nawe yo bashe je ndumusenzi je natijwe mazi menshi haleluya je mvuka mu muryango w'abakristo mama wanje bamuzi baramuzi musazi wanje man oya twe tuvuka mu muryango w'abakristo gusa nyene nuko bwo mushaka kunyobya rimwe wala jorano nge to be honest oya none bose gato akintu wavuze ati ni ngo iyo umuntu yagushavuje izo mwatuye ko biraba mbega iyo umuntu akunezereje naho ivyo mwatuye byiza biramubako ikiza cy'umuntu yakunejereje rero akenshi bimubwira yumva sivyo uramuhamagara ukamushimira je umuntu anejereje vraiment birandenga ubwo ndiramarira sana ya wa muntu yambabaje ariko umuntu akugire neza keshi kubera ko bufise bwa burenganza bwo kumuhamagara ukamubwira ati merci wangiriye neza cyo wakinkore ndagikeneye ivyo biroroshe nawe nyiragenda bibonye yuko atabyajya burimo ariko umuntu yakubabaje cyane gake wo muhamagara ukamubwira ati wambabaje binibuka mutuka bya bindi ariko ugeze mu cumba cawe ukarira ukabwira imana urabona naka ko yandenganije urabona kanyazi vyanje wewe nyene uzokora ikibi azofyangara bizogenda kunubu kujya ngiriye nanje azora nk'abandi babimugirira Stone ndakurahiye atabwajya burimo biraba kuko ijambo ry'Imana ritubwira ati ururimi rwacu rurarema wala rurarema nuko icyo watujwe n'akanwa kawe atabwajya bubaye mata kwikunda kirabo ubwo bushobotse twarabuhawe bino bingiye kugusaba rero nushemwe ubujyanye nushemwe iki ijya mu cameraman rero mwaturire ko ikintu twumva ijya mu cameraman kabarsi habo nacyo baye sabos oye nyene ico ni cyari icyo mwaturako mwatureko ikindi kintu atari cyari ntago ya rekana nivyo bintu reka nivyo bintu nuzane muri bya bindi nishoboreye ujya mu cameraman ntacyo dufana mu no munsi oya mvuze ngo mwaturire rero umwanya tumaranye nga before tukwa kino kiganiro akubura wende twabaje kwaza kubana nawe yego mu cyama kivya kwirenga umwanya yani kwatura biyazi kugira ngo umuntu wawe utawumenyereza kuzo watura ibintu bibi gusa ibyiza byose basimuwe ku mwizina rya Yesu ibyiza byose bimuwe ko nazijya mpeta zirakwiriye ibag impeta zirakwiriye ibag zijya ntoki zirakwiriye ibag agire mariage wagira ngo nabure kandi ko ndagufa oya mangwa ntugire mariage ubanza urindi urisubiye ko oya bagupropose byonyene ariko ntibakurongora nako siketse oya no kurongora ni kurongorwa ni sawa kurongorwa inukoresha dépense nyinshi so bande mu bakozi basenga media anguko ngene mwumvise nyine mutumukunde Jojo bari izo amadini tugomba kuyakurikiza nyine nk'ibisanzwe kuko abarira tureze mu buryo kanaka mu mwemo ego ariko ntabwo vyotuma tubasha kubabaza umuntu kanaka ngo nuko tudasanga imyizerere kubera ko bari twese dusanga ikingezi dusanga Imana imwe kandi rero Imana ntabwo ishingiye mu matiku Imana ntabwo yegera ishingira mu bintu byo kubabazanya nimba wowe wabaza umuntu ngo nukubera ko mudasangiye idini kandi nawe ari umuntu w'Imana none wibaza ko ukunze Imana ikereye ahubwo ubabaje Imana exactly ubabaje Imana cyo tugomba gukora ni cyane ni dukoresha ubwenge hamadeni twumvira umutima nyene nizo abavyeyi bacu turabubasa naho bari hose pe nabambere batumye tugira uruhare mu kuba muri inose ariko niba bisobanuye ni izo batubwira byose jana kwijana yuko abari ukuri hariho n'abavyeyi babi exactly hari n'abavyeyi bashobora kusha abana babo kuyo urusanga ushobora n'umwana ukumva ati ngo by'abavyeyi banje barankora ibi se bisigura ati ni zo dukoresha ubwenge n'umutima
ntuzohora umuntu imyizerere yiwe kandi ni papa waje akunda kuvuga ikintu kimwe ati icyo tudahurije ko ntituze tugipfe kuko kila muntu wese aba afise impamvu ega twese muri tubihurije ko nivyo bavyiza exactly ubuzima nabwo buba bushimishije so akajambo rero kabere ku bakozi ba Senga Media yo baje nitwa tumukunde George ego nkaba ari rya mbere nkoreye kuri Senga Media ariko no muri gano mu director wanje kandi mwiza tumaze gukorana ahantu hatari hake amanda umu actress rero akajambo kamwe ku bakunzi ba Senga Media icyambere ndabakunda ndanabakunda cyane kubera yuko nabantu bagukurikirana Stone turabashimira namye ndabikubwira navuga ati uravye aho wahereye naho mugeze uno munsi kubutanguye kuyikorera ko vraiment abakunzi babo barakubaha nanje narabakunze nubwo beshi ntabazi mwawe sana abakunzi ba Senga Media hanyuma ikintu wari uvuze abavyeyi babi barabaho nibyo kuko nizi ninja mubona nizi ndaya mubona nazo zirasaza zikitwa batamakazi nibisiguye ngo ijambo ryose umuntu mukuru abakubwiye ngo ryose riba ari ukuri kuko hariho nizi ninja zizosaza n'abahungu badashobotse basaze mbusaza bwabo byo bazaba bakubwira byose ntuzoca bifata ngo nukuri rero wumvira umutima wawe bwa mbere hamica kabiri idini ntacyo rivuze ko twese dusenga Imana kabisa mu kurangiza ati rero nti unatahure kurekura ibintu bitakubereye nyene nk'ibisanzwe kunde Jojo nyene icyamamare kandi the reason why nubwo we presence bari abantu barakuze ari ari bandi nacyo tumaje no gukoresha ikiganiro kuko nzi neza yuko bakikubana gusa kuri cover baza ngo batigitwa tumukumbuye Jojo yo nani ndabakunda this akunda umwaka mwiza wa 2025 mushishikara gukora cyane abahungu cyane ibintu by'abahungu barongorwa majesty ndabikunda kandi kurongora pana kurongorwa cyane gose cyo cyubahiro cyanyu mu kigendere ama rero ino system rero yani twakreye yo gukora ikiganiro twanje kwaza kwactinga uyibona gute wayakiriye gute ni oya nako byambangamiye kubera ko sanzwe ari byo nkora ndi umu actress nyine uko nshoboye ahongeza ni byiza cyane ni byiza n'ubundi gutahuza umuntu ikintu basha mvuge gute nago nzi ikirundi cyinshi rabizi ariko nyine ni byiza kwereka yawe twumvise abantu nyine ushaka byashaka kuvuga ubasiro mwijira nawe twumvise abantu no kuri mu mbabarira ariko basi twatanguye turabifa birangira tubuze solution ya byose ariko mu kiganiro duciye tuyaga kuri sije mwatanguye kubona muri comment namwe ni mutubwire none umuntu umwe n'umukristo uwundi n'umumizirima eske naho abo bavyeyi bato bashigikira mwotandukana kubera ivyo bintu eske muzishingira igihe idini ritazemera kubashingira bivuga ati warongo umukristo adahinduye n'ibikunda sinje hari undi ntaje hari ntudadike umvira umutima wawe tukira aho nyene rero ni murakunzwe bya danje dukore kuno kubaho bagira gute gutya thank you peace